या या या. Sarves porak vakana pava poinino deva chena virkada soglia purzano Sarves porachi seva kora anundandachi bhakti kora Sudgita gavo bitur sora suntu saniya deva mukhar sarves parak vakarna bhava buinino deva chena virgada soglia purzano बापाचे हानी पुताचे हानी पवित्र आत्म्याचे नावी Amen. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोबे आसूं. प्रितीच्या बाबा भयणीनो 9 दिसांची तयारी करून गोंयचो साहेब कोण परी आपलें जिवीत जेजूक एकवटून नीज घोवाय जालो तें आमी नियाळीत आयल्यो. आयचे परबेचो विशय भाग्यवंत फ्रांसिस्काची देख घेवन आमी जेजूचे घोवाय. घोवाय जातलो वो दितलो मनीस पयलो आपल्याक जाणा जाता, सोदता, अणभवता आनी उपरांत परगट्टा. तो घोवायकी उतरांनी आनी कोरयांनी दिवंक तयार जाता. एका जाग्यार आनी एकाच मनशाक ती दिना, पूण सरभोंवती वेगवेगळ्या सुवातीर आनी वेता थंय ताचो पोरजोड शिपडावंक वावरता. हेंच भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरान आपल्या जिवितांत केलें. तर ताची देख आनी ताची देख घेवन आमी जेजूचे नीज घोवाय जावंक ह्या मिसा बलिदानांतल्यान आमकां सगल्यांक बापाची कृपा मागुया. आनी जायते फावटी आमी घडया जेजूक आमच्या जिवितांतल्यान घोवायकी दिवंक ना. असल्या आनी सगल्या आमच्या पातकांचें दूख धरून देवाचें आनी पेल्याचें बोगसणी आमकां मागुया. हांव पातकी सूर परविदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनात चिंतून चिंतून तोंडान तोंडान उच्चारून उच्चारून वायट आदारून आदारून आनी आनी बरें बरें सोडून सोडून हांवें जायतीं पातकां पातकां केल्यार ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत संतांत सांकवार मारे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Kyrie eleison. Kyrie
Moi modevo utsargiani shanti taja ishta samsari sorves pora deva surgi charaya surbuk midar deva deva baba ami tuka namaskar kortao ami tuka namaskar tujaton moi bova paso ami tuka vagata moi modevo utsargiani shanti taja ishta samsari sumya Jesu Christa Baba Chaiklans Buteo sumya deva deva chishiri tu samsarache bakatan amchi gaglut kor tu Baba Chavus apostol amchi magre hai kone moi modevo utsurgiani shanti taja ishta samsari kityak povitratmya sangati deva bappa chimui min Jesu Christa eklot zu bovin eklot zu ishvon eklot zu pornechon moi modevo utsargiani shanti taja ishta samsari प्रार्थया आयचे मिसाचें ते मागता हांव सगल्या आमच्या तियात्रीस बाबा भयणां पासत तांचेर तांच्या वावराचेर आनी तांच्या जिविताचे देखी चालींतल्यान जेजू गवाय ती जावं मागतना सगल्या आमच्या गोंयचे पवित्र सुबेचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागुया. बापा ओदेंदींच्या लोकांक जेजूची ओळख दिवंक भाग्योंत फ्रांसिस्काक तुवें धाडलोय आनी ताचे वरवीं देसा देसाच्या लोकांक तुजे पवित्र सुबेंत भितर घेतलोय. त्याच आमच्या मोगाळ सरवंडाराची ओळख आमच्याय काळाच्या मनशांक दिवच्याक तांणी आमची काळजां लासूं आनी त्याच भावार्थान दवरलेले पवित्र सुबेच्या भुरग्यांची संख्या वाडटा ती पळोवन तुका आमी सदांच महिमा दिवं. आमच्या सुम्याच्या पुता वरवीं सो पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. Amen. इजाकियाल प्रवेद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. सात दिसां उपरांत सोरसपाचें उतर म्हज्या कानार अशें सादलें. मनशाच्या पुता, हांवें तुका इस्रायल घराण्याच्यो राखणदार नेमला. म्हजें उतर तूं आयकतय तितलेय पावटी म्हज्या नांवान तांकां शिटकाय. तुजेर आतां मरण पावलांच अशें एका खोट्या मनशाक हांव सांगीन आनी तूं ताका शिटकाय नाय जाशी.
खोटी चाल सोडून जिये म्हूण ताका खोट्या मनशाक तूं सांगनाय जशी जाल्यार तो आपल्या खोट्यापणान मरतलो, पूण ताच्या मरणाचो हांव तुका जबाबदार करतलो. पूण तूं एका खोट्या मनशाक शिडकायशी आनीक तरूय तो आपलें खोटेपण आनी खोटी वाट सोडिनाय जाल्यार तो मरतलो, पूण तूं तुजो जीव वाचयतलो. प्रमाणीक मनीस प्रमाणीकपण सोडून खोटेपण करीत आनी हांव ताची परिक्षा करीन तर तो मरतलो. तुवें ताका शिटकावंक नाय म्हणटच ताच्या पातका पासत तो मरतलो आनी ताच्या प्रमाणीक करण्याचो आनीक उगडास उरचो ना, पूण ताच्या मरणाचो हांव तुका जबाबदार करतलो. पूण पातक करिना जावंक तूं प्रामाणीक मनशाक शिटकायशी आनीक तो पातक सोडून दीत जाल्यार तुजे शिटकावणेक लागून तो जीव उत्तलो आनीक तूंय तुजो जीव वाचयतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे वरकर. देवाच्या उतराक तुमचो जबाब जातलो. सगळ्या संवसारांत वचात, शिव वर्तमान परगट करात. म्हणूया, सगळ्या संवसाराक वचात, शुभ वर्तमान परगट करात. सोमेस्त लोकांनो देवाक वाखाणात. सर्वय परजानो यावेक नावाडात. जबाब, सगळ्या संवसारांत वचात, शुभ वर्तमान परगट करात. ओचोल मोगाची ताची तीर खुशी. दयाळ आमचो देव सासणाक विस्वाशी. जबाब, सगळ्या संवसारांत वचात, शिव वर्तमान परगट करात. भाग्यवंत पावलून कोरिंतकारांक बरयलोले पयले चिटी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, शुभ वर्तमान परगटचें काम म्हटल्यार म्हाका व्हडवीक न्हय, तो एक म्हाका कायदो. तें हांव परगट करिना जाल्यार म्हजें कोटा. म्हजे कुशेन हें काम हांव कोत्ता जाल्यार म्हाका मजुरी मेळ्ळी, पूण म्हजे खुशे विणे हो कारबार म्हज्या आदीन केला जाल्यार म्हजी मजुरी खंय आसा. शुभ वर्तमान म्हाका दिता तें होक सोडून हांव तें परगट्टां, तातूंतच म्हजी मजुरी आसा. सगळ्या मनशां सरी हांव स्वाधीन जावनूय सगल्यांक जोडून घेवचे खातीर हांव सगल्यांचो गुलाम जाला. अशक्तांक जोडून घेवंक अशक्तां बरोबर हांवूय अशक्त जाला. थोड्यांक पूण कशेय भाशेन तारण जोडून घेवंक हांव सगल्यांक सगोट जाला. शुभ वर्तमानांत म्हाका वांटो मेळूंक, शुभ वर्तमाना खातीर हें सगळें हांव करतां. देवाचे उतर हें. देवाचे वरकार. उबी Alleluia, 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 alleluia. वचात आनी सगळ्या देशांतल्या लोकांक शिकयात आनी सदांकाल संवसार सोरोपर्यंत हांव तुमच्या सांगाता आसा म्हणटा सोमी. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं.
मार्कू परबडी जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. इकरांक दिश्टी पडून जेजून म्हणली, आख्या संवसाराक वचात आनी सगळे रोचणीक शुभ वर्तमान पुरगटात. जो सोतमानीत आनी पवित्र स्नान घेत तो सरवण जोडटलो, पूण जो सोतमान ना जायत तो कास्तीचें फर्मण घेतलो. सोतमानतल्या बरोबर ह्यो कुणां आसतल्यो. म्हज्या नांवान देंवचार काडटली, 8 भासो उलयतली, सोरोप धरतली आनी जीव काडपाचें कितेंय ती पितीत बी तांकां तें वायट जावचें ना. पिडेवंतांचेर हात दवरून तांकां बरीं करतली. आनी सोम्या जेजून तांचे कडेन उलोवन सोंपयतूच वयर स्वर्गार ताका व्हेलो आनी थंय देवाच्या उजव्याक तो बसला. ताणें वचून सगल्या कडेन शुभ वर्तमान पुरगटली. सोम्यान तांच्या सांगाता वावरतालो आनी बाराबर जातल्या विस्मितां उदेशी तांचें उतर थारायतालो. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमानी. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा भयणीनो, आयचो विशय आमी नियाळटाव भाग्यवंत फ्रांसिस्काची देख घेवन आमी जेजूचे गोवाय. जेजून आपले शिसांक तयार केल्ले तेन्ना आमी पळयता पवित्र पुस्तकांत ताणें तांकां उलो केलो, आपयले तांकां आकारले आनी मागीर उपरांत संवसारांत ताणें पाठोवन दिले. आनी शिसांनी जेजूक अणभवले उपरांत हो आपलो अणभव ताणें समाजाक परगट केलो. आपल्या जिविताचे चालींतल्यान देखींतल्यान न्हूच एका मनशाक दोगा मनशांक पूण साबार मनशांक वेता थंयसर आपलें जिवीत ताणें जेजूच्या मोगा खातीर झरोयलें. हाचे पयले वाचपांत आमी आयकलां एजेकेल प्रवादी आमकां शिटकायता, जर तर कोणूय एक मनीस वायट करता आनी आमी पळयता आनी ताका सांगोनासतना तरी रावता तेन्ना त्या वायटाची गुन्यांवकारी आमी जाता आनी त्या मनशा बरोबर ताची कास्त आमकांय लाबो जाता. पूण जो मनीस वायट करता ताका आमी पळयता आनी ताका बऱ्या मार्गार हाडूंक आमी सोदता तेन्ना तो तर जिवीत बदली ना जाल्यार आमी ताचे पासत मागूंक आमकां सुचना. आयज आमी बरें करतल्यांक वाखाणुया, वायट करतल्यांक शेणचे बदलेक तांकां बरे रस्त्यार हाडूंक आमी वावरुया. दुसरें वाचप आमी पळयता भाग्यवंत पावलो म्हणटा देवाचें उतर परगटप, अनुभवप आनी तें दुसऱ्यांक दिवप म्हाका एक कायदो, तातूंत म्हाका कांय व्हडतें पडना, व्हडपण ना, पूण म्हजो कायदो हांव देवाक अनुभवतां आनी ह्याच देवाक परगट्टां. भाग्यवंत पावलो जेन्ना तो सावलो आसलो तेन्ना क्रिस्तांवांक पिडापीड दितालो, पूण जेजूक अणभवल्या उपरांत तो क्रिस्तांवां खातीर झुजलो. जेजूचो मोग ताणें मनशा कुळाक वांटलो. हाच्या शिव वर्तमानांत मार्कूच्या आमी पळयता जेजू आपल्या शिसांक विचता, तांकां पाठयता आनी कोण भाशेन तांचे सवे कुणां आसतल्यो त्योवूय तो तांकां सांगून दिता. आनी पवित्र पुस्तकांत जायतीं आमकां उदाहरणां मेळटात. जेजू जंय आपल्या शिसांक पाठयता ते शीस देवाचो वावर करून येवन परतून हिशोब दितात, सायबा आमी अशें अशें केलें, तुज्या नांवा खातीर आमी मोहिमा, आमकां मोहिमा, देवाक मोहिमा आमी जोडून दिली. हें आमी पळयता. आज भाग्यवंत सा फ्रांसीस शावेराचें जिवीत आमी सगलीं जाणां दुबाविणी. भाग्यवंत इनास लोयलाचीं उतरां आयकून ताणें आपलें जिवीत बदल्लें. आख्खो संवसार तूं जोडीत आनी तुजो आत्मो इबाडीत जाल्यार मनशाक कसलो आदाव? ह्या उतरांचेर नियाळ करून भाग्यवंत फ्रांसिस्कान आपलें जिवीत जेजूच्या जिविताचेर आटापून हाडलें. जेजूक ताणें अणभवलो आनी संवसाराक ताणें परगटलो.
आयचें स्तोत्र आमी म्हणटाले हांव सगळे संवसाराक वचात शुभ वर्तमान पुरगोट करात. हेंच भाग्यवंत फ्रांसिस्काचें जिवीत जालें. आमचे गोंयचे पवित्र सभेन भारतांत येवन ताणें ह्याच देवाचो मोग मनशा कुडाक ताणें आपली उतरांतल्यान आनी जिविताचे चालींतल्यान वांटून दिलो. हालींच ओतुंबराच्या म्हयन्यान आमकां भोक्तिवंत क्लारो अकुटीस फावो जालो. ताणें आपल्या जिवितांत देवाक अणभवलो ल्हानपणी तावन आनी देवाक ताणें आपल्या जिविताच्या चालींतल्यान पुरगटलो. आपणाक दिल्ले गूण ताणें जावं मास मिडिया कम्युनिकेशन हें बरें शिकून जेजूची पवित्र बलिदानाची मिलाग्री खंय जातात ते जाग्यार वचून ते आयकल्ले थंय जाग्यार भेट करून तांचेर शिकोवप करून ताणें पवित्र सभेक हें आयज वेबसायट तयार करून दिली. हे भाशेन दर एका मनशाक आयज पवित्र सभा आपयता आपल्या जिविताचे चालींतल्यान देवाक अणभवूंक आनी देवाक पुरगटूंक. आयज आमच्या कुटुंबांत पयले सुवातेर आमी जेजूक अणभवता तो जेजूक पुरगटुया. कोविड-19 परिस्थितींत आयज आमचे फिरगोसांनी दोतोनीच्यो क्लास्यो जायनात घोड्या ऑनलायन आमी करता. पूण ही आवय बापायक एक बरी संदी जी तांच्या जिवितांत ताणें जेजूक अणभवला तो आपल्या भुरग्यांक पुरगटूंक. आनी जायती आवय बापूय करतात आपल्या जिविताचे देखींतल्यान चालींतल्यान आपल्या कुटुंबाक हो जेजूचो मोग ती वांटतात. भुरग्यांनी तशें आवय बापायनी दर एका दिसाक जेजूक अणभवूंक जेजू भाशेन जावंक आमची मागणी. आनी जर तर आमी आमच्या कुटुंबांत मुळावी पवित्र सभा तयार करता जाल्यार पवित्र सभेंत उपरांत आमी मिसळ जाता. पवित्र सभेंत आमचे फिरगोजेन जायत्यो संस्था आसात आनी ह्या संस्थांनी आमी वांटो घेवन देवाचें राज पुरगटता आनी दुसरे वदान आमीच भक्तीपणान जियेता. देवाचो आशिर्वाद आमच्या जिविताचेर आमच्या कुटुंबांत आमी मागून घेता. आनी जेन्ना आमी फिरगोज कशी जिवाड जाता तेन्ना आमकां खेरीत जबाबदारी आसा समाजीक आमकां बावतिजमा वरवीं आमकां सगल्यांक प्रवादी कार्यांत देवान भितर काडल्यात. आनी जे भशेन आमी सरवणीच्या इतिहासांत प्रवाद्यांचें जिवीत आमी पळयलां बरें तें वाखाणूंक आनी वायटाचेर निर्शेद मारूंक पवित्र सभा आमकां उलो मारता. आयज आमी सगळीं जाणा गोंयांत जायती उचांबळाय जाल्ली आसा. देवान ही सृश्टी आमकां दिल्या. सृश्टीन मनशा विणें जिवंक येता पूण मनशाच्यान सृश्टी विणें जिवंक येता काय ना आमी जाणा. जाल्यार आयज आमचो प्रवादीक ताळो उबारूंक देव आमकां आपयता. पयले वाचपान आमी पळयताले जो कोण वायट करता आनी ताका तर आमी सांगना जाल्यार त्या पातकाची गुलामपणान आमी आमचेर ओडून घेता. जरी तर जो मनीस वायट करता तें हांव ओगेपणान पळयता जाल्यार आयज ताचेर निर्शेद मारूंक गरज. थोडे जाण वायट करपी आसा त्या संवसारांत समाजांत पूण त्याहून अदीक जायतो लोक आसा ते ओगेपणान पळयता आनी हाका लागून हें वायट अदीक वाडत वेता. आकटें पेट्टा तेन्ना आमी पालयल्यार बरें जाता. आयज गोंयची परिस्थिती बिगडत आसा. समाजीक नदरेन आमी गोंयांत कितें घडटा तें आमी जाणा. प्रवादीक ताळो आमचो उबारून निर्शेद मारुया आनी जर तर आमी निर्शेद मारिना ह्या वायटाची आमी गुन्यांवकारी जाता. आयज हांव कितें करतलो काय एक प्रवादीक ताळो म्हजो उबारूंक तयार आसा काय वायट करतल्यांचेर निर्शेद मारूंक तयार आसा काय. भाग्यवंत पावलो म्हणटा देवाक अणभवता तो देवाक पुरगट तुजे जिविताच्या चालींतल्यान उतरांतल्यान कोरण्यांतल्यान आनी जिविताच्या वागणुकेंतल्यान. आयज बरें करतल्यांक शाबासकी दिवया. वायट करतल्यांक तांचे वायट तोंडार सांगुया तांचे पासत मागुया तांच्या मनाचेर देवाचो उजवाड. आयज भाग्यवंत फ्रांसिस्का भाशेन आमी जेजूक अणभवया. आल्तार येतलो जेजू आमकां बोड दितलो आनी जेन्ना जेजू आमच्यान भितर रिगता तेन्ना आमी जेजू जाता जेजू भाशेन आमची चाल
दुसऱ्यांक देवाचो मोग हो परगटूंक आमी वावरुया. आयज आमी हे परब करतना भाग्योन फ्रांसिस्का भाशेन ताची देख घेवन जेजूचे गवाय जावंक ह्या मिसा बलिदानांत आमी मागुया. सगलीं उबी रावन आमचो भावार्थ आमी उच्चारुया. सोतमंतान देवाक सोर पुतेदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या कुर्बी समावलो, आंकवार मरे तांय जल्मलो, पोंच पिलाताक ताणें कोस सुसले, ताका क्रुसार चोडलो, तो मेलो आनी ताका कितेलो, तो मेल्या मरेन येवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चोडलो, सोर पुतेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तुयतान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो, सतमंता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकठाण, पातकांचे भोगसणे, कुडीचे जिवणपण, सासणाचे जिवीत. आमेन. हे वेळार आमची मागणी आमी बापाक उबारुया. पवित्र सुबेच्या वडिलांनी भाग्योंत फ्रांसीस शावेरा भाशेन जेजूचे नीज कवाय जावंक आपले पोरशेक नमुणे जाल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागणे करता तुका. सरकारी फुडाऱ्यांनी मनशाच्यो गरजो ओळखून घेवन ल्हान दुबळ्यांक नीत आनी तांचे होक तांकां दिवंक आनी अदीक करून सृश्टी सांबाळूंक पावलां मारूंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागणे करता तुका. कोविड-19 पेस्त पिडेक लागून मनीसकूड बारी दुखोलां आनी भियेल्लें आसा. असले वेळार भाग्योंत फ्रांसीस शावेराचे मजतीन देवान आमकां राखूंक आनी दुसऱ्यांची सेवा चाकरी करूंक बळ दिवंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागणे करता तुका. ह्या समाजांत नवे वातावरणांत आनी आमी सगोड जियेतना एकामेकाचें व्हडतेपण सांबाळून आमची जबाबदारी पाडून आनी दुसऱ्याचें खाशेलेपण राखूंक जेजूचे गवाय आमी ह्या समाजांत जावंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागणे करता तुका. सोर पदवीदारा आनी काकुत्सारा देवा, तुजे आख्खे रचणेचो तूं अप्रुमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेकाल कश्टवतल्या पासत तुका आमी हें प्रार्थना उबारता. ती खोणवाळायेन तूं आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा निरंतरण काल येवंक, हे पिडेक लागून दोगतोल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक फावो तें बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विद्यानांक एका गुणादीक वासीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो तीं पावलां मारूंक तुजे जाणवायेचो उजवाड फावो कर. हे आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन.
म्हज्या बाबा भयणीनो हे मोशयान तुमचें बलिदान सूर पुर्विदार देवा बापाक मानदार असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. प्रार्थुया. देवा सोर मनशाच्या तारुका आमा मनशां पासत खुर्सार मरून पुनूर शिवोन जाल्ल्या जेजूच्या बलिदान आमी तुका समर्पिता. खुर्सा वरवीं मेळटलें नवें जिवीत पयशिल्ल्या लोकांक जल्मा हाडूंक भाग्योन फ्रांसिस्कान माप मेजप नासतना आपलो जीव करचिलो. लागशिल्ल्या आनी पयशिल्ल्या आमच्या बाबा भयणां बराबर तुजेशी आमी पावोवच्याक उतरान तशें जिणेचे चालीन शिव वर्तमानाक साक्षी दिवंक उदार काळजाची आमकां कर म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पोराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पुर्विदारा आनी सासनाच्या देवा सोरूप काळी आनी सोरूप ताई जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर तुज्या भक्ताच्या मानांक ही परब संबरंभूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताच्या पुण्यवंत जिवीत आमकां धीर दिताय. ताची शिकवण आमचे गिन्यान उसवाडायताय. ताच्या मागण्याच्या धोरमान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजीच स्तुती गायत हांव. बापा खरोच पवित्र तूंच सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरोड सोसूंक विचारी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तीच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रोगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावळताचो उगूट पुरगोठोया. तुझ्या खुर्सा आनी पुनर्जीवन पडावरवीं तुवें
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्शिवतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रोगोर शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खी प्रितुमेचेर विस्तारलोलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसिस्क आमच्या बाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवडी बापा आनी सगळे यान्निकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्शिवतपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणाची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजी पोरसोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माये सांगाती, बाग्योन चुजेर सोपती, बाग्योन फ्रांसीस शावेर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटोदी. तांचे सांगाता हरशी मोही मागोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू दाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बाबा सर्वंदोनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. जेजून शिकयल्ले मागणी बाबार्थान आमी मागुया. आमच्या बाबा स्वर्गीच्या, तुझें नाम पवित्र जावं, तुझें रायज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो विरास आमकां दी, आनी आमी आमची चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळ्यान पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशन ओतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी, पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर ऋणय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया. देवाची शेळी, देवाची शेळी, संसाराचे पाप काटोली, आमची काकूत कर. देवाची शेळी, देवाची शेळी, संसाराचे पाप काटोली, आमची काकूत कर. देवाची शेळी, देवाची शेळी, संसाराचे पाप काटोली, आमकां शांती, आमकां शांती दी, शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यात ती सगळीं सुभागी. सोम्या, तो म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या येताच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत म्हणटा.
सगळ्या वस्तू बरोस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून उत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सरशिलो कडसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमीन. आमेन. Jesu moja deva, onde tagiu jaduka. Jesu moja deva, onde tagiu jaduka. प्रार्थना. प्रितीच्या बापा, बागयोंत फ्रांसिस्काच्या काळजांत पेटलेलो जेजूच्या आनी मनशाच्या मोगाचो उजो आमी घेतलेल्या पवित्र जेवणा वरवीं आमच्याय काळजांनी पेटय. ताचे असले उर्बेवन दर पुरगडणार आनी वीर भोग आमचे मदें उपसूय आनी आमी सगलीं अदीक व्हडा उदारपणान आमच्या आपोण्याक सोबता तसले आमचें जिवीत मांडून हाडूं. विस्वासी वावराड्यांक तुवें बासायल्लें तें इनाम जोडूंक पावूं. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, पयले सुवातेर आमी आमच्या देवाक सुर्गीच्या बापाक दिनवासया, कित्याक ह्या कोविडाच्या वेळार ताणें आमकां सोडूंक ना आनी ताणें आमकां बागयोन फ्रांसीस शेवेर दिलो आनी तोय आमचे पासून मागतालो, विनंती करतालो
ताका लागून आमी सगळीं जाणां बरे भाशेन कोवीड फ्री जियेलेलीं आसा वय. ताका लागून ही मांडावळ पर्यान आमी न्हय ताच्याच पवित्र आत्म्यान घडून हाडलेली आसा. सगळ्या जाणांक हांगसर येवंक जावंक ना, पूण सगळ्या जाणांक हांगसर हाजीर केलेली आसा. प्रत्येक डीन हांगसर येवन ते मीस भेटयताले, पूण डीन्स तांचे बरोबर आनी एक फिरगोज्यो आसात आनी ह्या फिरगोजेचे खाली आनी एक गांव आसात. सो तीं सगळीं जाणां 19 डीन्स आनी डिनरी आसा ते सगळे हांगसर हाजीर आसलेले आनी तांकां सगळ्या जाणांक हाजीर केल्लें आसा. ह्या मिसांत आयज आमी वांटो घेतला. तांच्या मिसान फादर दियोल ताणें हें मीस भेटयलेलें आसा. ताका हांव दिनवासतां देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक ताणें आमकां हें मीस भेटयल्लें आसा. प्रवचनांत ताणें आमची काळजां जेजूचेर थिरायलेलीं आसा आनी जशे भाशेन भाग्यवन फ्रांसिसावेर आमकां देखीवंत जालो, ताचे बरोबर आमी जेजूक गोवाय दिवच्याक ताणें आमकां तयार केल्ली आसा. ह्या फुडें आतां मीस जें 8 जातलें तें जेजुईट पाद्री तांचे प्रोविन्शियल फादर रोलंड ते भेटयतले आनी सांगे मागीर 6 स्पॅनिश भाशेन मीस आसतलें. आयज आमी सगळ्या कोवीडचे पळय विक्टिम्स आसात तांचे पासत हे मीस आनी ही मिसां भेटयलेलीं आसा. आमी सगळीं जाणां जाणो कशे भाशेन कोविडान आमकां बेगडायली, पूण जेजून आमकां घोटाय दिली. तर आमी जीं कोण आमची भाव भयणी मेलेलीं आसा तांचे पासत मागलेलें आसा. जीं कोण आजून सीक आसात आनी तडफडटात तांचे पासत मागलां आनी सगळ्यां पासत आमी मागणें करीत आसा. 10:30 परबेचे मीस आनी ताचे येजमान जावन आसात आमचे भोवमानेस्त आर्च बिशप फिलीप नेरी फेरांव आनी तांचे बरोबर वांगडा आसतले आमचे एमेरिटूस बिशप एलेक्स डायस आनी हेरूय पाद्री त्या मिसान भाग घेतले. फाल्यां सावन अशी मांडावळ आसतली. 7 आनी 8 मिसां जातली आनी ह्या मिसांनी तुमच्यान भाग घेवंक जातलो. तुमच्यान हांगसर आमकां फोन मारून तुमचें नांव ओ तुमच्या घोराब्याचें नांव कितलीं जाणां येतलीं तीं दिवचें. 100 जाणांक आमी प्रत्येक मिसाक घेतल्या आनी मागीर म्हणल्यार तूं सुबेज आसलो तर लोक दुसऱ्या मिसान मागीर आमी तांकां घेतल्या आनी थंयसरूय तर लोक सुबेज आसत आनी एकूय मीस आमच्यान घेवंक जाता. पूण फाल्यां 7 आनी 8 ही मिसांनी तुमच्यान भाग घेवंक जाता. आमचो कॉन्टॅक्ट नंबर 9075212942 हो तुमकां दुसरे जाग्याचेर पळोवंक मेवतलो आनी त्या नंबराचेर तुमच्यान फोन मारून आमकां कळीत करूंक जाता. उमाव घेवंक तुमकां सदांच आतां परवानगी आसा. 10 सावन आमी स्टार्ट केल्लें म्हूण न्हय नोव्हेंबराचे, पूण आतां डिसेंबरान आनी फुडें तुमकां उमाव घेवंक 9 ते 5 ही संदी मेळटली. आमी बंदोबस्त केलेली आसा. कोवीड आनी सॉप्स पळय आहा ते सगळे आमी वेवस्थीत करता, तर तातूंत तुमच्यान भाग घेवंक जाता. आमची ही मांडावळ करपाक खूब जाणां आमकां मदत करतात. तर सांगिस्तांव आनी बाकीचीं हो जागो साफ करपाक, सगळें नितळ करपाक वाचपां केलेलीं आसा आनी मागीर गायन केलेलें आसा. एई मिडिया आसा आनी हेर मिडिया आमची आसा. तांकां सगळ्यांक देव बरें करता. तियात्रिस्तांनी हे मीस आतां म्हणल्यार हितून भेटयलेलें आसा. तियात्रिस्तांनी खूब वावर आमचे भाशे पासून केलेलो आसा आनी आमकां गोंयकारांक ते म्हणल्यार हितून एकवटून दवरतात. तांकां हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी आतां आमी उबी रावन ह्या सायबाच्या नोयनाच्या मागण्यांक नोयनां जालीं पूण आमी मागणे आजुनूय सुरू दवरता. तातूंत भाग घेवया. भाग्यवंत फ्रांसीस शेवेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सदांच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना.
ह्या देणे खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता जण एकल्यान आपणाक जाय तें घेवन फाचे शेवे कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन त्या शांती पावूय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाणटा. आमेन. बाजिलिकेचे रेक्टोरान फादर पात्रिशन सगल्यांक दिन वाचलो. आमी सगल्यांच्या नांवान ताका दिन वाचता. देवाचो आशिर्वाद ताचेर, ताच्या वावराचेर आनी हांगा वावुरतल्या सगल्या यान्निकांचेर आमी मागता. सगल्यांक खुशाल बरीत भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराची परब तियात्र अकॅडमीच्या नांवान आमी फादर पात्रिश्यो तुका आमी दिन वाचता. देवान तुमचेर आनी तुमच्या वावराचेरूय आशिर्वाद घालूं. सर्वेस्पोर तुमची सवें आसूं. तुमची सवें आसूं. सूर पुर्विदार दिव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. भाग्यवंत फ्रांसिस्का भाशेन जेजूक गोवाय दिवंक वचून या ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. reading Father Arun. Right. And the other readings they have? They have from the control. But you take the gospel and read from the lectern, okay? Yeah, yeah. Mark. Yellow, which one? Where you want to keep that? You keep here and take it away. Where you are standing, left or right? Celebrate God with you.
Celebrate God with your hand. Celebrate God with your voice. Celebrate God in all that you do, and He will be with you. Listen to Him with your eyes. Listen to Him with your heart. Listen to Him as He speaks with you, and He will be with you. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. the grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. My brothers and sisters, a warm welcome to all of you for this feast Mass. Today, we celebrate the feast of Saint Francis Xavier, the patron saint of missionaries. He was a great missionary. In the 10th year of his missionary travel, he brought many persons close to Jesus. Though he died at a relatively young age of 46, he had done much in spreading the values of Christ and was closely connected to the people who we served. When we are separated from the lives of our people, their pains and struggles and sufferings, we lose touch with them. We need to move with the people to know their heartfelt pains and struggles at work, in marriage, and in family life. This was what St. Paul said about himself. So though I am not a slave of any man, I have made myself the slave of everyone, so as to win as many as I could. For the weak, I made myself weak. I made myself all things to all men in order to save some at any cost. And I still do this for the sake of the gospel, to have a share in its blessing. Like St. Paul, St. Francis Xavier too reached out to all those he came in contact with. This was possibly since he remained closely united to Jesus in order to each of us to succeed in this endeavor. Let us draw fruits from today's theme, which is, by walking in the footsteps of St. Francis Xavier, let us bear witnesses to Christ. So as we participate in today's Eucharist celebration, let us pray for the grace that we may be willing to follow the footsteps of St. Francis Xavier and thereby become genuine witnesses of Jesus to all those we come in contact with. And so let us prepare our hearts to celebrate this Mass in a worthy manner. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do, through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe
Let us pray. O compassionate and merciful Lord, who opened a door to Asia for Saint Francis Xavier to preach the gospel, send us even to the ends of the earth, that we may bring to its fullness the joy of the Church, our Mother. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. A reading from the book of Ezekiel. The word of the Lord came to me. Son of man, I have made you a watchman for the house of Israel. Whenever you hear a word from my mouth, you shall give them warning from me. If I say to the wicked, you shall surely die, and you give him no warning, nor speak to warn the wicked from his wicked way, in order to save his life, that wicked man shall die in his iniquity, but his blood I will require at your hand. But if you warn the wicked, and he does not turn from his wickedness, or from his wicked way, he shall die in his iniquity, but you will have saved your life. Again, if a righteous man turns from his righteousness and commits iniquity, and I lay a stumbling block before him, he shall die, because you have not warned him. He shall die for his sin, and his righteous deeds which he has done shall not be remembered. But his blood I will require at your hand. Nevertheless, if you warn the righteous man not to sin, and he does not sin, he shall surely live, because he took warning, and you will have saved your life. The word of the Lord. Thanks be to God. We shall be singing the responsorial psalm. Go out into the whole world, proclaim the good news. Our response: go out into the whole world, proclaim the good news. Alleluia. O praise the Lord, all you nations. Acclaim him, all you peoples. A response. Go out into the whole world, proclaim the good news. Strong is his love for us. He is faithful forever. A response. Go out into the whole world, proclaim the good news. A reading from the first letter of St. Paul to the Corinthians. If I preach the gospel, that gives me no ground for boasting. For necessity is laid upon me. Woe to me if I do not preach the gospel. For if I do this of my own will, I have a reward. But if not of my own will, I am entrusted with the commission. What then is my reward? Just this, that in my preaching I make the gospel free of charge, not making full use of my right in the gospel.
For though I am free from all men, I have made myself a slave to all, that I might win the more. To the weak I became weak, that I might win the weak. I have become all things to all men, that I might by all means save some. I do it for the sake of the gospel, that I may share in its blessings. The word of the Lord. Thanks be to God. Kindly rise for the acclamation. Go and make disciples of all nations, says the Lord. I am with you always to the close of the age. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Mark. Glory to you, O Lord. Jesus appeared to the 11 and said to them, Go into all the world and preach the gospel to the whole creation. He who believes and is baptized will be saved, but he who does not believe will be condemned. And these signs will accompany those who believe. In my name they will cast out demons. They will speak in new tongues. They will pick up serpents, and if they drink any deadly thing, it will not hurt them. They will lay their hands on the sick, and they will recover. So then the Lord Jesus, after he had spoken to them, was taken up into heaven and sat down at the right hand of God. And they went forth and preached everywhere, while the Lord worked with them and confirmed the message by the signs that attended it. Amen. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. My dear sisters and brothers, God can transform anybody. God can work wonders through his chosen instruments. When the Catholic Church was under attack during the 16th century, God raised up inspiring men and women to support, to strengthen the Church. Teresa of Avila, Angela Merici, Ignatius of Loyola, John of the Cross, Charles Borromeo, Philip Neri, Gonzalo Garcia, and many more. One of those inspiring witnesses was Saint Francis Xavier. It was not easy for Francis Xavier to make that choice to be Christ's witness. He came from a rich and influential family in Navarre, now Spain. He was young, handsome, sportsman. He was a man who was after the ladies in the University of Paris.
He had everything. It was all laid out before him. Just when he thought he was going to have a nice, cushy, comfortable life, God intervened. In his university college room, there was this man, Saint Ignatius of Loyola, who troubled Xavier. He kept asking him 3 questions. What have I done for Christ? What am I doing for Christ? What must I do for Christ? And Ignatius did not stop there. The young, ambitious Xavier was troubled. Ignatius used Jesus' words to probe. What does it profit you, Francis, if you gain the whole world and suffer the loss of your soul? Francis protested, but Ignatius, I'm too ambitious to be a priest. And Ignatius countered, Francis, you are not ambitious enough. You must be able to look beyond yourself to embrace the whole world and all God's people. Are you sufficiently ambitious to move beyond your selfish self and to serve others? Gradually, Xavier's dream changed. Xavier felt this imperative to be Christ's witness, to preach the good news to the whole world. He heard Christ's silent voice in his heart. Go out to the whole world and tell people that God loves them. In a way, Xavier could have said, like St. Paul's words in today's second reading, woe to me if I do not preach the gospel. There are people to be saved. And what a marvelous witness Xavier became. As he traveled and worked through different lands, he kept writing letters back to people in Europe. Xavier's letters did as much good in Europe as his preaching did in Asia. People were amazed. Who is this man who is on fire with the love of Jesus Christ? And young people said, I want to be a missionary. I also want to go to foreign lands and to spread the message of Christ's love to all people. Through his letters, people came to know about Xavier's journeys and his works among people in Goa, South India, Indonesia, the Philippines, and as far away as Japan. From 1542 to 1552, just 10 years. And 1/3 of those years was spent sailing on these little ships. From his letters, people learned of his strong faith in God, the many challenges he encountered, and his perseverance, his grit. Many challenges. Those were slow sailing days on small ships. There were storms and there were pirates. Xavier struggled with languages. He went to so many different places. He had summarized the catechism and then he asked somebody to translate it into the local language, the vernacular. He learned that by heart, whatever sounds he could follow. And he went to some public places or outside the temples and he preached that catechism in the local language which he did not follow at all. They laughed at him. They insulted him, but he persevered. He did not give up. And slowly, people saw the genuineness of this man and they got transformed. They followed him. He took a little bell and went round the streets of different villages, and little children followed him. They saw this
as an authentic person. There were struggles. Yes, he felt lonely. Yes, he missed his Jesuit companions. From their letters, he had cut out the signatures of his Jesuit companions and of St. Ignatius of Loyola, and he kept these signatures close to his heart. Through all his many struggles, he continued to share Christ's message of love through people of different lands. His one dream was to go to China and to preach Christ to the people of China, but he did not. He died on a deserted island, Sanshan, facing China on 3rd December 1552. And Xavier was just 46 years old. For his inspiring life and witness, the church named St. Francis Xavier as patron saint of missionaries. Wonderful. What would this patron saint of missionaries tell all of us today? 1. Allow Christ's love to transform us. Let us be filled with the fire of the love of Jesus Christ for all people. 2. Witness that love of Christ in our dealings with others. By our loving deeds, may people come to know Christ. 3. During this COVID pandemic, we can be prophetic witnesses and stand with people. Stand with Hindus, Muslims, Buddhists, Jains, Sikhs. Stand with the people who are trying to protect the people and environment in Mole, South Goa. Stand with the farmers who are protesting because their rights are being taken away from them. They are protesting in Delhi. Stand with Father Stan Swami and the other political prisoners, those who have been fighting for the rights of tribals, Dalits, and the downtrodden. Stand with the voiceless. And 4, young people, don't be afraid to say yes to God. He calls the weak and makes you strong. God, when God calls you, He will give you enough grace to fulfill His mission. My dear sisters and brothers, by walking in the footsteps of Saint Francis Xavier, Amso Goinso Sahib, let us become true witnesses of Christ's love. Amen. Kindly stand and let us offer our prayers to God. For the leaders of the Church, that following in the footsteps of Saint Francis Xavier, they may be genuine witnesses of Jesus and exemplary models for the faithful. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. For the leaders of our nation, that recognizing and acknowledging the legitimate needs of their people, they may help safeguard the rights of the poor and those on the periphery of our society. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. For all those affected by the COVID-19 pandemic, which has brought about untold suffering, pain, and fear, that through the intercession of Saint Francis Xavier, God may heal and protect them, and be their source of consolation. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. For all those of us who are celebrating the feast of Saint Francis Xavier, just like Saint Francis Xavier, we too may continue to be effective witnesses for Jesus to all those we come in contact with. Let us pray to the Lord.
to make a special prayer for all the Jesuit family members who have given their sons to join the Society of Jesus, following in the footsteps of St. Francis Xavier. We do many works in the Goa province and around the world, but we cannot do these alone, and there are so many good collaborators who work with us. We pray for them and their families. And again, there are so many good people around the world, and especially here in this province, in this state of Goa, people who are our benefactors, who pray for us and support us in our missions. And we remember them too. For them we pray. Lord, hear our prayer. Almighty and merciful God, who show your love to all creation everywhere, hear graciously the prayers we make for all those affected by the coronavirus pandemic in various parts of the world. We come before you asking for a quick control of the outbreak, for a healing of those affected, for the victims and their families. We pray for the doctors doing research that an effective vaccine to combat the sickness is speedily found. We pray for the government and the health authorities that they may take appropriate steps for the good of the people. We make this prayer through Christ our Lord. Amen. On this day of joy, on this day of hope, we've come to you in love, oh Lord. On this day of joy, on this day of hope, we've come to you in love. With this bread and wine we come to this Eucharistic feast. On this day of joy, on this day of hope, we've come to you in love. On this day of joy, on this day of hope, we've come to you in love, oh Lord. On this day of joy, on this day of hope, we've come to you in love. Pray, sisters and brothers, that these our offerings may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. Let us pray. Take, Lord, receive the gifts we offer you and set our hearts on fire with the apostolic zeal that sustained St. Francis in proclaiming your gospel. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God. For you called St. Francis, a son of the emerging Society of Jesus, and set his heart on fire with love for you and zeal for souls, so that heedless of danger, hardship, and labor, he would undertake countless journeys, would proclaim the gospel to many peoples, and by initiating them into the saving mysteries, would join them to your holy people. Through Christ the angels praise your majesty, dominions adore, and powers tremble before you. Heaven and the virtues of heaven and the blessed seraphim worship together with exaltation. May our voices, we pray, join with theirs in humble praise as we acclaim. Holy, 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 Lord God of hosts. Heaven and earth are full of your glory.
You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks broke it. He gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. Save us, Savior of the world, for by your cross and resurrection, you have set us free. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that, partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, and Philip Neri, our Bishop, the clergy, and all your faithful people. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, Blessed Joseph, her spouse, with the blessed apostles, Francis Xavier, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. Francis Xavier took the message of the gospel seriously, and he wanted to build up God's kingdom, God's family around the world, for people of all faiths, all children of one God. And now let us pray that same prayer that Jesus taught us. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will,
who live and reign forever and ever. Amen. The peace of our Lord Jesus be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. This is Jesus Christ, the Lamb of God, who called Francis Xavier to be his witness in this world. Blessed are we who are called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof. But only say the word, and my soul shall be healed. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you are already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. May the body and blood of Christ bring us to everlasting life. Amen. The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. Fresh and green are the pastures where He gives me repose. Near restful waters He leads me to revive my drooping spirit. The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. Yes, the Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. He guides me along what He knows to be right. If I walk in the darkness, no evil I fear. I know that He will be with there with His crook and with His staff. The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. Yes, the Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. Fresh and green are the pastures where He gives me repose. Near restful waters He leads me to revive my drooping spirit. The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want.
Let us pray. Lord Jesus Christ, who by your blood have purchased us for God from every tribe and tongue, from every people and nation, we humbly pray on this feast of Saint Francis Xavier that all be gathered together at the great banquet in your Father's kingdom, the kingdom prepared from the foundation of the world. For you live and reign forever and ever. Amen. First and foremost, I would like to thank God, our Father, who has made it possible for us throughout the novena and feast to be very calm and cool. We know that we would like to be here in great numbers, but this year we were not able to come here. However, He has made it possible through cyberspace to bring the Mass right to where you are. And for this, we thank Him. We thank Father Roland Coelho, who celebrated this Mass in English for all of us. He's the provincial of the Goa province, and St. Francis Xavier was the first provincial of the Goa province. And so there's a kind of link that we have with him. So I want to thank you, Father, for being here and for everything that has happened. I'd like to thank all who are doing different kinds of services to make this Mass possible for you. Those who are working behind the scene, the sacristy, those who have prepared the altar, those who have done the readings today, the singers, the AE media, and so many others who are making it possible for you to see the Mass on various YouTube channels and TVs. Today we especially prayed and right through for all the COVID patients, those who have died and those who are still suffering. We pray that God may take this away from us, but we are also grateful that through this many things have happened. We thank God for everything that God has seen to by making things better for us. Tomorrow, the Masses will be at 7 and 8. For these Masses now, you can participate. You have to call us on 9075 212942. This will also be available to you in other places. You can call us and then book your place for the Mass. If it gets full, 100 seats are there, and after that we can take for the next Mass. And if it is exceeding even that, then we will be able to have another Mass for you. Veneration will be from 9 to 4 tomorrow. Today, the whole day, there will be a veneration. Now, during the High Mass, which is at 10:30, the main celebrant will be the Archbishop of Goa, Archbishop Philip Neri Ferrão, and along with him will be the Emeritus Bishop Alex. With him will be many others concelebrating. For this Mass, we are having a good sort of representation from the entire diocese. One member from each parish, and so there will be 160 of them, including all the invitees. So we have made arrangements for this. We thank all those who have in various ways helped us right through to make the Mass a reality for you to come to your homes. And now, let us pray the prayer of Saint Francis Xavier, that he may intercede for us. Before we end, I would also like to wish everyone a happy feast of Saint Francis Xavier. O devoted servant of God, Saint Francis Xavier, your heart was burning with love for Jesus. Impelled by this love, you went from country to country and spent yourself unto death, proclaiming the name of Jesus and the good news of salvation. That is why the Father filled you with glory in heaven and preserved your body from corruption here on earth. Filled with joy for these unique gifts, we join you in praising the Father, and now we ask your intercession for ourselves.
We ask you to obtain for us the fulfillment of these desires if they are pleasing to the Father. And for everything, together with you, we praise the Father through Jesus in the Spirit. Amen. Before I give the final blessing, Father Patricio has thanked everyone. It's my duty to thank my elder brother who helps people to walk in the footsteps of Francis Xavier and to become witnesses of Christ's message of love to other people. Father Patricio, thank you very much. You and your team do wonderful work here, and despite the challenges of the COVID situation, you have been able to take this Eucharistic celebration, masses and devotions to the people's homes. I'm grateful for all that you do. I have 3 young men at the altar with me this morning. They are deacons. Deacon Lindsay, Deacon Minoy, and Deacon Nigel. They will be ordained on the 30th of December and become priests like Francis Xavier. Please do pray for them as well. The Lord be with you. And with your spirit. May Almighty God bless us. The Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God. I wish you all a very happy feast.